Hey, you're British. Yes. Sanitize. Anything we must sanitize. Sanitize. Corona has come very bad. Yes. Corona biro marajo kanya. Corona, you don't want to Corinya China. Jopo siaya. One day, Corona will go. And we want to make a press statement. Yes. Before we start this Osemoke. Ladies and gentlemen, members of the press, when 24 hours ago, when Corona will get over, hey, we will go to Kondele roundabout, fly over, and sit down there and drink. And drink. I don't care what we will be drinking. We shall revisit. We must revenge to Corona. We cannot allow Corona to interfere with our personal. Corona inilo ayaki gango. Hey. Ayaki no ketwaru wako kigeumwa. Ebola no ketwa ni wabete otsache. To sani. Anyaka sani gweno chao. Eh. Sani gwen kuotho. Corona inilo kansa gango. Eh. Itaisha tu. Vumilieni wa Kenya, vumilieni lakini mfuate sheria. Okamor kodi Corona. Corona ibiro yie. Anyway, machiega inye chenro mar Osemoke. Wan kodi ka nyaka sechego. Kabisa. Kumoro moro maintie pande yote ambalo. Kutoka Mombasa kisiwani Lamu bwana. Mpaka pale Wotogiki. Wotogiki yani mwendo wa kasi. Warwakiri inye chenro mar Osemoke. And Gigi Jabritish. Kabisa mchama original spandito safu goto miso. Angomo mi udon rugi mine mauso changa. Yeah? Changa is a product. Iluongo ni ugenya fidi. Yeah? Respect rumine mauso changa. Oye ni corona sibiro. Iwinjo kendo inyowa. Yes. Iwinjo. Makmana we have products mag changa e bunge. Gima rach oken ngama loso changa. En jomath changa. Ubiro kanyo, you share one cup. Gimi madho go changa. En achiel. Crowd okungi social distance. Yes. Is it social or physical distance? Social. And physical. Apa in social koso in physical. Then in physical koso social. Social kawa uwo. Social biro niket wa uwo. In physical. Ata in physical. In physical gideli. Ma physical. Mate mobile gikitambi. Physical. Ibinyo. Mato social. Get what more. Koro wa maintain that distance. Koro no chungi any gathering. Yes. Koro mar changa be is a gathering. No, but ne kaka visa more respect. Olo changa kwa mama ni. Suppose ni mane minu. Mama ni is 60 years old. Yes. Afisa ni en chief. Chief. Oketo kare. Orochore. Oketo gunde. Oketo gimora. You don't do such to a woman. Mama 60 years and the experience mari nyo changa. Okumine moko matsani onore. Nyo changa to keto mete. Kasto giru woni customers bi. Is a bilo mama. Ai jinmi. Gima wacho ni changa ose puonjo ji. Wabunge thoth. Ditie wabunge lakteche mopuonji changa. Jofuambo. Yes. Gima ni kata yin chali gini. Maruche lora bosa. Anatanto njaga tela mbele 4 njaga iwinjo omio chief gimano nego beni chief timo restoring order. Yes. Iwinjo utumishi kwa wote imako mama ni tigo kwa the pistol. Yes. Ingise ni bwana corona koru madwa ni supply ya gichanga 1 year mama toka chul also is supply chief ndo kwa texto Chief onengo neni ochungo gigo those social gatherings to kotim such act motimo ne mamano. To ntiere mana Rift Valley no. Machano timore yo gwengi DP. Wasingishu koso. Eldoret. Sugoi. Sugoi. A village in Sugoi. Kiachapele kia ngo. Chapeleti. Mano timore. To the same area gweng Mtambei no. Bejo pinyo dhi owango changa den. Uwanga breweries. Giwango breweries. So corona ko mubro madamo. I mean, keturu stock mondo ferment. Giwacho ni jogi dhi kelo corona jigada. Iwinjo dana. Gichal jomoko manomaki utawala ni gin pod gidhi birthday kia nango. Birthday party of crash. For as much as we keep social distancing. How can you keep social distancing? Angomyo kanisa to kudwa ni wadhiye. Kanisa to kudwa ni wadhiye. Birthday nyako wadhiye. No mark test. And we don't want any gathering. Even with members kagacha manyeo. Katingo chiega gi nyithinda a beach. Ni mana segide na seketu. Mano social evunja rules. Asiru ketu rules. Gacha ni koro corona chika nyake gacha. Nyaka iwinjo okinya better. Inisa better for how many hours? Koke ni lendo ni.
Ibete ot koro nyithinde bada kwa mami kwani siku hizi tunaishi na dadi. Nikanyo tilujori. Yaani bete ot bo mo kodi. Katunte. Ari Nickelodeon. Iluongo ni Jim Jam. SpongeBob. To ine SpongeBob. Simo kinyal goyo. Sani ute. Chuni block nyaka jomoko. Sani ka dhako goni kai not ogoni simu siko mana ni Sasa babe. Umeamkaje? Unaongeaje kama wewe ni mgonjwa? Naweza kuja nikuone. Kwa nini mbaya babe? I love you. Wasema okay? Kendolia. Jiji ja British. MC Jakakamega Spandito Safu Gotomiso. Kanisa uwito papa. Uwito papa. Tuko na matanga. Papa Romanus ng'ombe. Ineno kakorwako kilema ya kikazi. Papa. Ya power. Papa mano kelo handshake. Ma handshake okethre within 2 days. Papa Romanus gi adika. Adika masani korodo. Nek in pop ni are. Nyakilemi mano kanisa ni nyakiko papa galam. Wangilie. Maja uya kuru majaringo lelo. Sulwe manam, sulwe modakenam. Maria wune legala, manova yo legala majiuda kego. Miwawi wakugo mengoni ma. Timotheo, Laseo. Oh, Chris, Papa. Oh, Ninkare. Kubimos. Ombo. Almost on day to Le funeral home. Ondeto Melkia. Mama. Pinber. Oh, Msalaba Makuat, Pinber. Oh, Chris. Soda. Fanta Blackara and Coca-Cola wako soda. Oh, somo vinyo, Papa J. Maboje Thum. Oh, John Junior. Oh, Jagita, Kuris. Oh, Manyata. God Cuero. Amoy Jerusalem. Oh, me. Ni wogi ro. Spirit. Ni maro korane ro. Ro korona gik mange. Amoy Jerusalem. Iwinjo John Junior. Adika. Pole sana to the Legion. Okay, Legion. It's Legion. Legion Maria. Legion is an English word for Legion. Legion Maria. Legion of Mary. Yote. Factions te. Migori, Amoyo Jerusalem. Iwinjo God Cuero. Manyata. Kona Legion. Alafu pia enitie moko mantie DRC Congo. Ingeni Legion di nyaka Congo. Nyaka Tanzania. Bezu ya Congo mako man. Yuko rumba kiko. Sango nini? Oh, Sangorota. Sango Malamu. Isa Makambo. Bosa isabede. Yes. Wagone BVB band. Walipoteza Jagita. Willis. Ilungo ni alipesa mbongo babatuzo. Jamsanda. Mumia sapo nyumbani. Pole sana. Apumzike. Kaka jama nego gita ni mulo waya. Pole sana alale salama. Yes. Mosnwa Owino Jashirati. Mosnwa Musa Juma. Pedo wona logo manu jaramo gogingo dinga. Yes. Adonija. Sani goro bando Owino complete gimar Musa. Jagita solo. Jagita sedonjo. Iwinjo. Okawuoni iwenyo cha nyasayo ka jo nini iluongo nango. Arusu mabele sukus. Nyasaye no olgerumba. Nyasaye ne dwa sukus. Iwinjo arusu mabele. Ochako ka ongane iluongo nango ja trumpet iluongo nango. Manu dibango To sani okaw solo gita. Solo sani soloiste. To gimodiere ni jaluo janyadhi. Yes. Okinya iko jaluo kadiel. You cannot bury a luo like a dog. And what I want to say categorically corona imesaidia vitu mingi ingawa imeleta shida. Hiyo Kiswahili no? Yes. Ingawa ugonjwa wa corona imekosa
imeleta shida. Kuna manufaa mengi ambavyo ni watiga gonyoro, watiga mbako. Ambalo. Again, sadly, we don't overexpend alien. Spending. Reduce. Catering. Monas for hire. Reduce. Jo picha manengo ega picha oya. Reduce. Onyango toyo. Onyango tochini. Zari boke dio mochani. Oketo negiti. To gimoko mora. As much ni mago bedo reduced. We should maintain our culture and the dignity of a dead body. You know, we only have 3 ceremonies in the world. Bath, yani Chieng Nyuol, Chieng Nyombo, Chieng To. Nyombo be. Okay. Those are the 3 rites. Ceremonies. 3 ceremonies. Ma we as Africans. Kata da no mangema. Onego be nikale. You celebrate Chieng birthday. You celebrate Chieng Minyombo. Kata Chieng Monyomi. Then you Chieng Mito. What if dad we want to give you a good sign of farewell? Yeah. Ukaongato. Would we give a kwala? Would Ugenya, we maduong mane tiyo KPA, Kenya Ports Authority. Jati. Kata kairo no thog weche mano thogo no. We needed some dignity. Yes. Ngamoto nyaka yuag ngamoto. Wamwezi kuzika mtu saa 8 usiku. Tumesikia uchungu sana. Saa 8 no kata kana saa 8. Saa 8 tiena. Upo that neka kidiro ngatibu. This is wrong. No. This is wrong. Sirikal must come out. The national government, Ministry of Health, NEMA, County government of Siaya. Iwinjo yakabe donje gini. His Excellency the governor. Those were your people. You can't just bolongato kamano. Nipangala to kakuo. Ipani jogo trauma. Majogo kali. Ilongo ni post. Iwinjo post ikne. Trauma, families going Baba no ikama. Nothing forever. Trauma. Mano gimoknya ruma nini epinika. We are not happy as Luo community. We are stroke lawyer. Luo stroke lawyer. Okwamor. Something must be done about that. Yes. Everybody need rights, dignity, man. Wangeyo seket check. Iko within 48 hours. What was the rush? Captain Manoa GKQ Maju Manotho. Captain Noik Mabergi Saduku Malone. Olemne. Kaka control crowd, family members. You can't throw somebody like a dog in a pit. Jokitale Manuchola Wodagi. No, he's a son of Mabergi Malone. But are we being targeted? We are not happy. Uketo a bag. Juala. Oyuma. Jaluok ya nyadhi. Okamor bwana tieto. Katek, iwinjo katek. To abro dhie kod. I shall revisit. Rapar wadhi timo rapar mbeleka. Yo wang sana wase moke. Corona be we record wakoro. Iketo gini. Ba mapana ni governor nyaka mi jogo pesa. Iwinjo family nyaka mi pesa. Inodi woegi nana ol bwana. Okay. Watieki. Wase moke. Okanyal respond to that. Wase moke. Podi. Awinjo tarumbeta gokinyi. Yes. Tarumbeta. Dong pinyo de ubeni room. Oro watari. Igeni. Kodre ma abo. You as bloggers. We uru ketho nying nabii wa Mungu, the mightiest. No wacho maber in 2018 ka en Portugal. Portugal. No wacho. Ni I don't know the hour or the time. Yes. Even the sun doesn't know. The angels are not aware. Yes. It's only God himself. God. Who knows the hour. The hour. Can somebody say amen? Yeah. Tukoro. Uru de ubukuru ni. No. Ngati Mungu no. We want respect to our mightiest prophet Wodimbo of the Lord. 12th April ndio pinyi rumo. Arito. Achiemo didi. Nika kapo ni pinyo rumo. Oyuda kase ayie kimbe. Arito achiemo kini karapoko rumo. Ne gibare prophet wacho. Ni onge ng'among'esa. Mano correct. Mago ne bloggers, makoro ketho. Bloggers koro ketho nying ng'atu. Mas outro anúncio depois. The Bible says nobody knows the day or the hour. A Bíblia diz ninguém conhece o dia nem a hora. Even the Messiah does not know the day. Mesmo o Messias não conhece o dia. Even the angels. Mesmo os anjos.
Only God the Father. Somente Deus o Pai. Aso Mose loso nyaka ni o apologize. So wuok gi Nyasaye mondo chor kethruok mar piny. You are not Until good people. 2022. Until later. Wasemoke Kendo liel. Anjiji ja British. MC Jakakamega Spandito Safu Gotomiso. Yes. Sani pogo konyo biro. Sani kony ber. Josiasa kawo advantage. Umanyo go kura ma 2022. In mise kao piny ni. In iseterango. Ayo Osetero dala okethore. Ayweyo. Okethore. Nenda. Darajo okethore. Kora lokanye. Iwinjo? Chopa be ndege bolore hapo. Josiasa king'eni dwa miyo jopiny kony. Yes. Weketo pichni gi e sanitizer, e mask ni honorable Ojijo ja British. Ya koro iwuotho gi mask e town. Honorable Ojijo. Honorable Ojijo. Ayawa. Derwako. Wuotho gi gine. Mask. It's not good. Kawa ka donation, they take our mask ka kolose chati mi jo. Wabro ng'e ni ng'ane mano miyo. Koro in idhi nyingi e uma. Idwa suffocate. No, keep breathe. Honorable. Mano mwes. Otemo. Oingo na joma poko gol. But why must you write your name? No, there? it's not a crime. Angini kanya kamichi. No, honorable Kevin, mano mwes. Iwinjo. Chak miyo gi mwes chon. Mado goingo stripper. Mado goingo stripper. Stripper mano wacho ridhi go ade duani. Olalma. Bende jama hinyore sani ngini liete onge. Ai sani onge liete. Kodek kasto nyaka baba. His Excellency Dr. Raila Amolo Odinga Chumalito konyal mako gi lweto. Samo timo gimara dolo. Babu timo gima, that was a good gesture. Otero. Tango miyo jine gore. Dano e makite rach. Iwinjo. Dano nyonore. Ne. Magi koro yuma social distancing. Ibo yudo mongo bed mos. Iwinjo. Ogenya be mheshimiwa David Ochieng. Be no golo. Nani betemo tiende molo. Tiende molo His Excellency. Nitie be mheshimiwa Makeses muhimini. Otemo golo. Ma incoming wako kode kwan moro wabro nyisi kumo incoming. Jared Kiasa. Chimiyo gik moko wuod ndewa. To jomoko. Nitie mwes mar Keses muhindi. Omiyo ji moga no, I didn't tell you to crowd here. The government will arrest me. Just come one by one and show social distancing. Iwinjo. Ogimodire ni baba notimo a very good thing. 15 million en gi nyagem Mama Aida. Mano gima ber zaidi. No golo. Other leaders gin kure. Mudavadi woya lokreja opposition. I want to watch the government nyaga sadi. To weta. Wetangula ni bungo mo ladhi. Iwinjo linki. Apenje yo. Pesa umanyo chutere arambe ma kanisa. Ka okoro konyo wa. Ipenjo ni sani kanisa lor onge arambe onge liete. Mheshimiwa daktari iluongo ni Dr. William Samoei Arap Ruto. PhD. Honorary. Iwinjo. Amare jamoso. Honorary jam. Iwacho ni Mheshimiwa Dr. Ruto. Yes. Yemiye jopiny kony gi pesa manyoche miyo jo kanisa. Yes. Let other leaders follow suit. Kalonzo Geri. Okni mengi amesemwa, mimi sina mahindi ya kutosha. Giba wawacho josiasa, yes. Jotelo, jomonyalo kor weng businessmen, community kata nani Chris Kirubi nogolo 50,000 liters of water. Yeah, wakonyuru jopiny kama nyalore. To gimoni koro sanitizer imiene nyingi, mask imiene nyingi, koro kawuotho to not right. Kisumo ka benin tie kit 200 million osego kani. Koro kony county national. Jama donga na kadwa konyo loso posta mo joma nigi donation hotel. Tiena cha. Otemo kar nyalone. Kaen. Gola. Gavana nyongo tiyo bwana. Dangi kom county segolo 200 million. Dangi compare mheshimiwa ni gavana nyongo gi gavana mabongo mama container 10,000. Will borrow 200,000, container 10,000. One crisis. Mano dong majo piny. Bano jirani. Mago jomta. Omi odwe kwa ni ibe gole konyo. Adi golo kosa los ndara abrute. Wasemoke. Kendo ni Anjiji ja British. MC Jakakamega Spandito Safu Gotomiso. Adwa thank jodala wa. Nitie jo boda mang'eny Nairobi ka. Ugunja, Sigomre, Sidindi, Iwinjo, Sidind, Iwinjo, Smenya, Smero. Smer. Smer.
Alafu iko watu nitie jo boda boda Tumaini ka Manyata Yes. iluongo Love Bar kanyo Corona Market. Yes. Iwinjo adwa moso be ijo boda boda ma iluongo ni Adiedo. Yes, Adiedo. Adiedo iluongo ni Addis Ababa. Bas. Yes. Turiga to misifa. Addis Ababa kanyo. Oriang kindu beyo boda boda yote. Oyugis ka stage ka. Kanyo. Yes. And then special greetings. This is special to Matata Nursing Home. Oyugis. Giketo ne jotuo semoke jotuo sade do unena jotuo utapona sawa. Utakuwa sawa. Kaso kidi Metro Park Hotel Kisumu osemoke. Bas. Chemuru. Jobusia boda, Busia boda. Busia Port. Iko mahali panaitwa Sofia. Sofia ni mahali yetu kwa Chang'ango Busia. Ukifika No Man's Land, iko mahali ukiingia hapo unatoka kama huko sofa. Wanaitwa Sofia. Hao ni watu wangu sana, lazima niwasalimie. Na kila mtu ambalo. Ambayo. Ambayo tusitibu. Alafu iko mahali panaitwa Ekero. Ukienda Mumias, wanauzanga urenge, supu ya mbuzi. Inajulikana Afrika mzima. Ekero Market. Hapo kuna watu wangu. Yes, na watu pale Kisii, Banto Nyarire. Nyariba Richache. This boy is very bad. Ningagege mama ora. Nyariba Richache, Nyakoe, Nyanchama, Nyamataro, Nyamaroka, Nyasore, Nyamaroka. Ero kamana Nyakoma, bet kodwe chendo baru semoke.